radio, listen, cases. Jet 7, your number 2, pursuing traffic is about 20 miles out on final. Would you prefer vectors? Yeah, you can use vectors to separation tables. Straight wind 7, Roger, then turn left heading 025, initial vector to the localizer. Left 025, straight to 7. Con torre 1855, muchas gracias, buen día, solicitando el tercero. Solicitando el 7 de Bravo, Wind 7, continue descent altitude 2,500 feet, Challenge 1017. 2,500 feet, stage 107, straight to 7. Oscar Ángel 30, pista en servicio 30, información Bravo, UNH 1016, viento calma, ¿intenciones? Sí, intención de regresar al campo ya. Charlie Oscar Ángel 30, le confirmo UNH 1016, notifique 1 milla al norte del campo y espere Mike 1 para toma. 1016, notificaremos 1 milla al norte del campo y después esperaremos Mike 2 para tomar. Charlie Oscar Ángel 30. Le confirmo, Mike 1 para toma. Mike 1, Charlie Oscar Ángel 30. Buenas, radar contact, distance flight level 100, 100.